383 items wide license mean nakai kisung approx nini protiti sabjuno 10 lakh layui bosre income ne gechini 44 ta tabok sabjun tongu jeng hisab kaisir 5 koti bosro jeng tax money nangmani maya kan ge apra jeng orona maintenance khaina ne bagoi kuno problem karikha ge oma haike income generate nai additional rang phainai apra si jeng kormo samsthan roi manai ঠিক বাহাইকে চিনি ONGC IGGL ni tabak gas nawi tongo oil india limited nawi tongo bora age chuno rang khoksaro ya tabak bora roda ni bad dong nai buskang ni simi oma haike chung chini administration ni rules of tabo oi tongo su bosor kai ni o 22 ta rules to baha te bu pending tongo 7 ta buskang se sono pass oi thangbai nai te ni se sono pass oi thangbai ne kisa timing nango discussion khaine ne bagai ge chung automatically chini additional independent khaine ne bagai goba grand netrite chung sakthari tongo tru lukrok saimanai tini chini ora bram gran chini zonal chairman tongo village no chung te gobang khaine ne tani ge chini tabong ni government je policy nawo population na nai rang rohya number no naisi ADC village koite tong sub-zonal koite tong zonal office koite tong boni hisaboi si jeng budget snawai ro hojag ge jengoro benefit mane nango je chini village committee no gutei se sikon khainai lokro gutei go benefit manai chini officer ro gutei go tanani bagai suvidha nai ge financial jeng oma haike wan soi tong nirok jotono chibo যে এডিসিনি বয়স 38 বছর কাকা जों फाइनान सिगां 36 বছর তাবো 38 বছর কাকা ও 38 বছরাव যে আগেনি এডিসি তাंगै थांनाय र जोंनि एडिसिनि पावर एंड फांक्शन न बाहायके दैबो बारे रनाय बर गोबां रुल्स रेगुलेशन पास खायनाय दंमोन 36 বছরাव बराव 22 टा बिल पास खायखा শুধু 22 টা आरो बिसिङाव जों एमेन्डमेन्ट बो खायखा कयेकटा न जों 2 বছराव जों 22 टा बिल पास खायला गे अरनो जों साइमानाय नांगौ जों बोबाग्रा नेतृत्वे जों गबै नो जोंनि एडिसि आफांनो दैबो स्ट्रं खायनानै दैबो एम्पावरमेन्ट तमनानै दैबो रां बाहायके फायनाय बनि बागै जों वानसनानै नांगौ बिनि जों ट्रेड लाइसेंस एंड कंट्रोल जों बिल पास खायखा बिल प्लेस खायखा पास खालिया जों डिस्कशन खायखा जोंनि साबजोनाल ताबो जोनाल जों ट्रेड लाइसेंस नो खायखे दुइटा कैटेगरी छि जोंनि होलसेल ए रिटेल दुइटा कैटेगरी छि आरो निबेसिङाव गोबांमा जोंनि ट्रेड लाइसेंस आलादा आलादा खेरयमाव जों 383 आइटेम कैटेगरी खाखा 383 आरो निबेसिङ राबार ट्रेडिंग खायनाय इट बाटा खायनाय निनि दाम होसनाय एसी रिपेयरिंग खायनाय एसी मेंटेनेंस खायनाय जेकुनु नो ट्रेड ओ आम चायो दुकान खायखायके स्टेशनरी व रिटेल एंड होलसेल आसनसि आगे निके खायजाव पियाबा जों फाय कोन 383 आइटेम वाइज नो लाइसेंस मानानाय नि अरनि आम चायनि राबार ताबो गोबां पाइतन थांदों हतस जोंनि एडिसि रां खक्स फानो माया गे पत्रनो जों नानानि नांनाय के रुल्स नानि नांनाय जुदु जों माया हिसिनि बाया अमा हायकेनो